Dorbar nakaslem jong unongsan Hima. Nomor bomdan shoot kiwi patki supplementary question video kanika question number 6 in point not shaka question number 7 belakali dai member na pok meliam pak Roni Bilindo te ye am in charge jongka iba fall abede kanika jingli tempat di am in charge subhaban jubab abede ni jingli blabu mit jopi Pelishpun Ampang Budung ka jubab ya ka jingkli ke balong kumni. Will the executive member in charge be pleased to state whether the building bylaws of the council have been notified? Ka jubab balong no sir. Mr. Chairman sir, na suka menkonfirmasi ini kajian. Kapor ba adang long menteri jangka Hima jelas. Jangka jelas. Ba kapor ba gambar berang-berang ini yang long sia. Ba kalau dong kajing yaki kajing persyak apa kejelas cumi ya kajing menteri kami ke building bylaws syafar ke jurisdiction jangka municipality. De how benai Desember arajar katnyo ladang ka meeting belakhat ka sota jela abo kajingiran menteri ramba parem Dorbar Dr. Mukul Sangna akabai gambar beton-beton beton tasya kalian ngetai bidang long isian lawan sementara ka meeting ikli nong sisa kabri new track ladang lang tu. Buat kinong kitkam jong ka kani ka isi ke peladat kinong kitkam jong ka senjuk kinong sensat sinong ka brief new track all of it right ba mempentrikam yang ka building bylaws sa municipal area laiti ya ka discussion nado har hajar nyo section sa de nama talaga kajing ajing mo to kibobom ikli nong sensya na po this council ba naiti no ya kani ban petrikam ya building bylaws sabar municipal area de khatpa khandai arpo pelayan license Mr. Chairman de aktif balai ka Islam ka isi de kata kawai de tingli balai kompontreno apa ko paita alumna officer Baka nung pagtray ka muda, nung pagtray ka KCPC, ay hadok man ta pagtray. Kabaa, kami kajing kami kalong ba, hato, sa Meglia Building Bylaws, alami ka Building Bylaws, ang pagtray siya, barokay bahap ako, kajing kay ka discouncil ni, tang kita, Shillong Master Plan lani, ka Greater Shillong Agglomeration Area, nakwa abang iyo, siya kita, na uyan. Ramba Chairman, kani ka kam dan kam ya kajing pensyai ka company. Kamlong ka basisya badong ba ka isi ka la shong kya thai lani ka penslam ha kajing dei ba kajing snai ka building bylaws. Namar ba nadu jong kajing shimti kam jong ba isi ka patmai dang hapo jong kini kinjat banai ngiladap menta bantau ban notify ya Khadc Hills Building and Structure Regulatory Authority nado ka pratarik jong nai Oktober Risau arjar arpau dia kajing idei bat kajing bab don kajongi laki jong building bylaws ka daw ka kongsan hi kalong ba ningkong shwa ni deban constitute ya kani authority kabamut ba ni deban identify into ya chairman Haba labu yang PM in charge building bylaws by designation, key members labu SE, juga engineering wing, assistant executive engineer, engineering wing, architect, engineering wing, member secretary, ubande officer in charge building bylaws. Dia kepamat, bah anda ngila ada pan identify ke dia, bat ngila ada pan identify language ki members, diberi expert, hak kalian jong
kini ke wede bat ki buildings and structures le dapat identify ki langut bat menta ke kam ke besar ke joki kalong ba kin penbit penbiang kin conceive kin manra ya kini ki bylaws. Mr. Chairman, sir, toh ketanga lay yam ray ke tingkali ba ar pat na perlu coba. Hato kene ke bylaws, building bylaws kan penterikam apara ke jurisdiction to this council ne tang apa ke greater Shillong agglomeration area. Nah, wa ita jing shine Mr. Chairman. Ke jurisdiction ke jongi kan long baik haki areas ki bahap tribal areas, EDC areas ke bamut haki area ki bah Shabar na kaba ka notification jong tarik February araja dai jong ka state government kala dep ban notify hang tu ban ya ka jurisdiction la jong ka balong ki municipal but scheme areas kin hab but ka state government but ki area Shabar jong kata ki area ki bahap apa jong ki EDC kin hab apa ka jempe jikwi jong ka council tu jong Kamut tang apa ke greater Shillong agglomeration area, tribal areas. Lani berok kawai ke bahap apa ke jurisdiction jong ke this council Mr. Chairman. Baru ki area jong ke district council gindan ke authority jongi ke bangi like nak ketiga jongi kalong ki municipal and scheme areas. Mr. Chairman sir, ni confusion dia. Nomor danyong tribal area under the sixth bill after paragraph 20. The scheme area nu dia apa ka jurisdiction jongka district council under para 20. Like no likely normal municipal. Ka Yupenwat ke Prince Bajar buat ka Cilgo. Jadi kat pergi kai jawab ke jong yang isuthu bah hagitu di scheme area. Kemudian di greater Shillong agglomeration kat kum ka jing ai bor jong ka sarkar house na maja khandai kim hap ni apamot kin hap ya po ka muda di hangni ngasu Mr. Chairman sa ngila do away ya ka right to the council kat kum ka paragraph 20 ka bagi di ban administer ban regulate ya di an te gam ka council jadi ko sku ban syai ta ini bentan jet namar syai bang kidang hap po ka council area. Lain orang itu normal municipal. Kau ini konfusi niat kau ini jing sebenarnya question. Ia mencari yang bangin pak notify ya ke building bylaws dan notify tang ya ke building authority. Ini yang ke hasil atau mesti council building and structural regulatory authority. Nasung tu kajimut jong kadika authority kalau buat issue building permission. Kajingkali kalau in issue building permission naga state government building bylaws ni naga hasil otomatis building regulation 2015. Namanya dong naga jom ka hasil otomatis council building regulation 2015. Kajingkali kalau naga hasil building and social regulatory authority can issue building permission based on the Meghalaya building bylaws or on the KHDC on building bylaws. Mr. Chairman, ngalakran syai bahamnya bakadau bangi constitute but notify ini ke Khadc Hills Building and Structure Regulatory Authority kalong bangi dei ni so ya kajing kam bangin dan our own set lagi jong di building bylaws ki banlang applicable haki areas jong ke autonomous district council kabadingkong kabar ia ke jurisdiction lada ngashim baka area ke jongi kalong roughly kendai 100% jong ke kendau ke siap jong ke jela ke jongi ahap haki autonomous district council areas di ke jing persen ke jongi kalong bangin sedang syuaban implement ya ki bylaws haki ni area ke babun namar baka violation ke jing non application jong ke no kaan kumbapi ke jing ni jong ki building kajing ni jong ki hotel kajing ni jong ki homestay hakeleng-keleng kajing ni jong ki yeng wat preng jong ki wa bat kirut wa kebalawan ra ke flash flood mendakas nam tu sykai ba kini kidai ki immediate stages ke bangi bangim dan lagi jong ki bylaws
the side by side kat bangin ang petrekam pada yang kini ki bylaws kidongi ya ka jurisdiction kidongi langin shimlang ki scheme areas langin ang pen ya shushu ya uput usam jongka jing trekam jong authority kane nidon kam ban exercise daga ba shimru ya ka jing don kam ban amend ya ka town and country planning act ya ka municipal act bro artic act ki badan hakti jong ka state assembly. Mr. Chairman sir, ngatai ka intention jong ka agency na rapport kalau konsep ya ka purpose ka kum ka jingma jong dipai ba nong session. Ka hot issue hototan 14, 15, 16. Kadaya on Meghalaya building on the building permission issued by the MUDA. Kabam long ka kum ka system ka jong. Kabala ta haji babun ke bentar. Jendai kum ka pau mentar. Ka building permission ke bangin issue mengi. Kadai sebar na greater Shillong agglomeration. Kamu ka concept ya ka purpose do ka jigmel di jumpai pa. Kamu dan kamru ya ka urgency ban roish na ka bentang wei area na maradu mentang ngimpat affect kan kata-kata. The very urgent issue. Na kai umlim na kai opar Shillong dia ki na nongkrem dia ki na gewei dia ki. Kalong bangin light na ka permission ban issue da ka mudah. Baka district council kan issue da permission jom ka kum ka system da jom. Dia lagi lek hamtam da kalau mentali nyimpan kam issue hakim ke bentar dan lek kamu muda kamu tak concept ka purpose do di jom pa. Dengan susno tangan ni kawai ngaswa ban let's say ban pandisai na ka na we in charge. Kadang ni am ka intention jom ka SC committee. Ban hai dan sa set government. Baka jinya ko dah usam arja kandai. Namar kam syai ngasuto kam syai. Hatong ka jinya ko arja kandai kadai berkam da kami kala bitin bayo. But ni indai tang implementation agency. Ka district council kam banong implementation agency. Kadai ko autonomous body. Tenang tenang masuk dan cup pancing syai yang chat dan jimut nem ban thong yang sa government. Ban plai par ya berokoi. Like no tang likely ki normal municipal. But ban ailat ika district council. Ia ka pangila frame la ka jong ka building regulation. Ngin pentri kam ka independent di hakaji satu ka council. Kata konsep sibun ya ka purpose ya ka objective ya ka expectation jong pan pa. Terang asupah ban ai panding syai don am ka jingmut state committee ban phai ban sa ka state government. Ban Ïakren Biang ban Khluit ya baru di area under this tribal area under the paragraph 20 like no tang likely di normal municipal syaka council berbaka council kan issue permission kum ta building regulation juga council kenapa konsep itu purpose bagaimana bukan nomor confuse yang banyak. Mr. Chairman sir nasutu bagadan ka confusion kata jiksutu jong tanpa badan program na maukar. Namar hangning Ïakren dak basyai ningkong syuaba ke PHADC ketika authority ke bangi la constitute Khadc Hills Building and Structure Regulatory Authority kan omdai tang ke implementing agency of the state government. Na kata-kata ngong bangilaw bu syua nglat notify syua constitute syua authority kan bangin ai ki ke full power bakin come up with a set of building bylaws. Ibadai jom ka kini ka council kabaar ila notify hakani notification ru da kabangi ong kumni to prepare and finalize the building bylaws in areas falling under the jurisdiction of the Khadc Hills Autonomous District Council with the Khadc Hills Autonomous District Land Development and Building Regulation 2015 as a reference point. Kabamut ba tu kaju ka building bylaw kaba play persyang haka for jong kechinglong siya honorable member mentan ilai persyang ban push through ya kitu ki bylaws haras ngam arja khatsan hai gila fiala arja khatsan kalong ba ka state government ka fine fault ba kanika council ban ong ba on issues of procedure filalek ban notify ya kiniki bylaws haka gazette jong ka state claim daya link ba ka proper procedure kalimti kejonga bor haka kampai ba Mr. Chairman sir kalau ba habala hi ngin kun suki nginom kriya di bawah
Dalam midan lat chu ban kun suki kampoi shinu tinggi sai kedia laga kedia. Mereka bakal don ke option ban kun suki ngin persyang shu ada kata option. Dah sisi dong lebu ba ke Bible ke draft joki ajar hatsan walaupun create dari council kan long ke reference point kabut ni dan jitbu ban penyiar ke scam ya ke jurisdiction buat ke autonomy jong ke council buat ngaban biang ni da kawai ni point supaya kena member bentan bah kambat dan ke urgency kadang sabar jong kini ke area badai municipal areas but scheme areas kadang ke urgency menharani kadang ke flash flood ke bakta ya ke umsning kadang ke jiktuai yang haki bubur ni cakap kendong kendong ki homestay ki bubur keladang ni akatain seorang akatain terter di nong kendong di jongi klaim kanu regulation kadang ke urgency hak juga puat pat bat penyiar yu puat usam jong kecing terekam Japanese authority ngin persuade wat ngalada perubahan tho officially syaka state government ba yaki areas ki bahap hapo ke bangiong the GSPA Greater Shillong Planning Area but ki area ki like niki likely ki normal areas within Shillong municipality kajing persyang kajungi kalong bangin exercise ya kebor kajungi haki tu ki areas tu ngasupu ba kajing mot tung yam kalong ba ya ka khasir atau District Council Building Regulation 2015 pan belong ya ka reference point amra sutu ba ha ka technical term nama kajing bom pedang jong ka sarkar ya ka tu ka notified kajet ka jong nama bagi khamnya tu normal procedure dese la banong dia ngakon sutu no yam in charge lada kalong punta ka executive committee ka don jingmut ne am bahadin bagani ka expert committee authority ka babla constitute kala make to a reference ha gidi bagani ka building resolution 2015 bahadin bala amen on different part different section juga ni don jingmut ne am ban pha yang siapa ka state government ban notify ka gajet kenang bagi ban menteri kam bagani ka building resolution aspa ikan galanti ke jungi kalong basai bahaki areas jong ke control jong ke ADC kani authority kadon ke full power ban thau lagi jong ki building bylaws but ya gini ki jo pat ngin pentikna wa kinlong ki ba la notified da ka state government ka gazette jong ka knan ba kanlong nak bunta ka wide circulation of information yo pai ba ti ka balong syai ni kalong ba ka jing persyang jongi kanlong banginang penyiar ya kajing terekam Japanese authority andre haga cukup por nginum up dapat ong ba ngin yo lut ya kita ki areas ki bala kedo do honorable member but haswa jabata ngin nasyong klikti kajing persyang jongi galang bangin sedang ban exercise wood ya kani kam kala kham slam menta ngidon kam bandon la jongi building bylaws but habang ikrebere ya kini ki 2015 kum ka reference point ka kedau syai wa ngikwa ban exercise ya ka control full control but autonomy jong ka council ka wei kamat ka bangin hak syai bahang ni kalong ka jing persyang bat ka jing ya persya itu kisnya borok kalong kam tamba ha ka jing dei bat ka jing he pat palat jong ka registration fee bat kemuda nang ka jing don jong ki hapuak jegi scheduled areas ya ki judge building ki ba mendai shu ki building hasor kapsor kini bro kalong ki peculiarities ya ki ba kani ki authority kan persyang on address link ba kini ki bylaws ki ba tamai ngami kemat naga mau harpen tho ke bahap apa ka Shillong administrative municipal ngating ba yo ka mana so many confusions Mr. Chairman haka trading by non tribal during the time before kiba Shillong haka Shillong administrative municipal kiba syang ban aboy ban shim trading license na po sa council da ka ba ong ka sarkar haju kani ba kam hapo ka perview jong gas district council handai haka case 1963 na mga pla 1961 habale sa court ka high supreme court ong ba ginirok ya hapo ka Shillong hapo ka municipal district tribal area under restriction terlagi pentrai kam kerki ya kani giba pli giba wan ka Shillong administrative municipal
Kita kam try ke council, give me permission. Yok kawan rak ke confusion. Bagi langsung dan sorondar mensua langsung sim ya ka tinggal isen. Namun tak dua wes ke permission. Tengah semua ban pentrika. Think twice. Perkat baru hakian, kenang baru mengerak ke confusion kidong semua. Nama ladawan hang ni, kidong bapi nama pihak akan scheme area, pihak akan Shillong Greater Agglomeration. Ni melawan isu hang ni, kata poin ke poin bahaya ke sip ia ke terdiri mai sendiri. Kan sakta lang Chairman Sir. Dia ngasuh tepat ia ke executive committee. Naik Royshan persangkat bana ban include lah ya ke Shillong administered municipal Haba area ju kenang ba da kaju kelentingin le kenang ba kinong kram nanti kinong opar Shillong ko kaju yes kala council ila poi saka purpose na kada expectation ni ya menta ngasul haji slow juga not to watch hendak tala biang na try kan bahas bun le alangi kini Shillong administered municipal. Mr. Chairman, sir, kani kekam ke mengelakkan mana ngelak bentuk syarikat state government, but ke intention ke jingmuhi ke jongi kalau bangin penyiar yo pun usaha jongi ban exercise ya authority jongi borok ki area ki ba kentup ya ki ba member uang municipal administrative areas jong Shillong. Mr. Chairman, sir, ngasih ban biang hang ni ba hak Ïakren bagi stakeholders babun. Kim persya ya ka building bylaw persi. Ki persya ya ka building bylaw ban penterikam tak mudah. Okey. Kata kadai ke point bala IT secretary council. Balai ke kelam penterai aduk mentalai sausnem kata ni ka council ban bisya. Mentah Mr. Chairman sir. Syubuk mentah ngabuk ngakwa ban bu jikeli ya wiya. Lada don ki bam abide by the building bylaws of the district council. What action can you take against violators? Repeat yang itu bang sutu yang pencak. The Shillong kumne syubu mentah. The district council kalau ada how ke building bylaws. Lada don ki bam kongo lani ki bam penterikam ya ke building bylaws jong ke district council gai ba ke district council kala ban shim action ya kita ki brio ki bam bat ne bambut ya ke building bylaws jong ke council. Mr. Chairman, yang keren dak basai ba kiju ki concern ki ba member nama liu UI kidai ki concern ki jong kani ke isi ke jongi. Dai namar bang UI ba kedan kajing persyak nak kipai ba nak kadau jong kita ki jing perking ki babun jong ki an bala implement secara mudah ba ngila pemi ngila create ya kani ke authority. Nga assure pi ba sisien bangi wanra iterwa ya ke cure ya ke jing penkia ya ke dawai ngin pentikna ba ka dawai kan kam klan ban ya ke jingpang. Boleh syukur. Boleh.